baruti ba rena, mangaka a rena, ke dumediša batheeletši, batho ka go fapafapana go ya ka kgati ka go latelana. Re a letama magagešo, batho ga re lekane ka dikgati re a fetana. Ke dumediša ka kua mafarahlahleng. Magagešo ke a le dumediša. Le dumediša ke moremi ke malome ka kapa. E re leboga ge le fihlile. Mo radiong mo le a tseba gore di-camera tše re a live a kere. Le a tseba abuti? Re a Facebook wa kere. Alright. Le ka tamiša batheeletši kua gae, la tamiša le ka mola mafarahlahleng gore ba kgone go kwa gore re bolela le bomang ba ga mang ba go tšwa kae. Malome ka kapa ka morago o tla lefa melao ya kgašo. Thobela batheeletši ba Motse Radio. Wa letamišang ke Kabelo Mpepelo go tšwa ka ga Bota. Tamiša malome ka kapa le ntate Moremi ga mmogo le babereki mmogo le bona. Thobela. Nna ke nna mmago mošimane a bolelang. O tlišitše nna ke a bajwa. Ke doa ke tsebe gore ke tshwere ke eng. Le tlhaloganyo e pheleng timelo. Thobela, nna ke nna mogatsa malome a Kabelo. Re tlišitše mmago Kabelo. Alright. Re a leboga ba gešo. Ba gešo ka mo diphapošeng kgašo ka mo ke ka Motse Community Radio Station ge ba re pitšentše kgolo tša Motse ba ra gona ka fa. Nna ke nna ka kapa radio ke ngaka Moremi ke Malefo ke Lucky Makua ge le kwa ba re Lucky nko kgwata-kgwathe mowe ba ra mogala bo ka mo ba no ba gona go netefatša re mafaratlhatlha rena a sepela gabotse ka lehlakoreng le lengwe ba gona gore ge e ka ba go tla fitla mo e leng gore jwale e swanetše e be thibang jwale ba tla bapala karolo ya go ba maporana. Re a leboga ka gore yalo ba gešo. A gone molato melao ya ka mo diphapošeng kgašo re no kgopela gore difounu a di beng silent. Re kgopela gape ba gešo gore re se ke ra bitša maina a dikereke a ba porofeta a dingaka mo radiong. Ebile se sengwe gape re se ke ra ntšha dipolelo tšeo di lomelago mahlapa ke ao a sa nyakegego ka gare ga seyalemoya. Se sengwe gape ba gešo re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa e lego gore re botšišwa ka gona. Sa sengwe gape go tšwela pele re kgopela nnete fela godimo ga tafola ba gešo, nnete ye e ka bego e segiša e kweša bohloko e dia jwang a e tšweleleng e kgoneng go kwagala gabotse gore ngaka Moremi a kgoneng go tseba gore o swanetše a tle a le thuše jwang ka eng. Se sengwe gape sa mafelelo ka kapa radio ga re bitše jwale ka ge ke ile ka hlalosa pele ge ka ba le late ke ra le ile la ya ngakeng kae no ba gore wa ra ya ngakeng Tsoko ra ya kerekeng Tsoko le ge le ile la ya ga Moremi le yena ke ngaka Tsoko le kgone e tla ba Moremi ge re tšwa ka mo ka gore yalo ba gešo a re a leboga. Ke tlo bapala setsopolwana mo abuti ke moka ge o ka kwa sekgomola o nape o tsene ditabeng. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aziše Ke a leboga. Ke tlile mo radio mabapi le mmagonna. Mokgekolo mmagorena re bana ba ka ba e leng gore re 6 ka lapeng. Re na le babuti, ke na le babuti ba bararo le kgaetšedi tše pedi. Ka ngwaga wa 2019 mokgekolo ile a thoma ke bolwetši bo e leng gore o thoma go no hlakahlakana wa bošego. Mosegare e ba motho e leng gore o lokile,
mara bošego kgone o no wa bošego ka moka tima lome leleme lwetse ka moka ga tsone mosegare ga tsoga fela a sa kwiša selo a sa gopola selo gore go diragalang e no ba tlhakatlhakano fela ka lapeng re le bana ba mpa go na le go sekwane nko re a tšeatšeana go ne se e leng gore sa loka ka lapeng and se sengwe gape se e leng gore se gona ka 20 ke sa gopola ga botse ke 2022 ile ra ba le abuti o e leng gore o baagile ka faseng la Driefontein. Abuti o tlile gae e le December ne šetša feleletse ke mmereko a tloga motseng wa ka tla ka lapeng la mme ga a fitlha fela a re ke ya go kera go tlogeng ga ka go kera ke o bona malome go ne le polelo santse ke bolele le malome go malome a senke a fitlha nna re latilwe ka gae ba re botša ra botešule mo tseleng malome šetša motšea mo išetše ka ga koko abuti re fitlha fela ya ba butiwe ke motho e leng gore šetša re šiile lefaseng gore go diragetšeng tše ntšhi tšone ke tše e leng gore a senke le re dešala morago a senke re nyaka go tseba re go diragalang and se ge ke boela mo bolwetseng ba mokgekolo wa re tlaba ga re kwešiše gore bolwetse ba mokgekolo bo tšwa bo le kae ande ge ke boela morago before nna ke tlo ba gona mo lefaseng ke kry-ile mokgekolo e le gore o tšwa go thwasa mokgekolo a re go fetša go thwasa a tlogela tša sedimo a ya ka gare ga kereke dipheko tša gage di gona ka gae ga di berekišiwe ke mo e leng gore a re kgone kweša gore e ka ba bothata re dira ke tšona gore bothata bo tšwa kae ka gore ka gae dilo tše sentse go no ba gona ka mokgwa ga go ne wa berekang ga go ne wa tšeang ga botse ke ne le abuti ke ne le sestere ba e leng gore ga jwale sestere nka ba ke mmalela ngwaga o bobedi gore wa boraro a e se tlhele a e tla gae wa rrago ke mošelang ka morago ga a tlile ga ya ka tla e kgone go sa tsamaya mara this year last year ka moka ga yone a senke a gata gae ke batho ba e leng gore bona ba tlile gae gore ba no tla ba tsena ba tšwa ba tsamaya ba dule le mokgekolo ba nne fase le mokgekolo nda sentse abuti wa rena o mogolo yena o robetše o ba jwetše re kwešišitše re kgonne go mooka mara ga senke go e ba le tše e leng gore di a diriwa ka morago ga lehu go tshwana le go hlapišiwa go diriwa dieneng senke go diragala selo re nkore re no dula ra no re ke la modimo leo ke tše e leng gore nna ka raga lapa di antla ba bontši ba tšona ande sa ke kgone kweša gore bolwetse ba mokgekolo bo tšwa bo le kae bo dira jwang ka re ge bo thomile nna ke le toropong ke bereka ba mfounela bo sestere ba mpotša gape jwale mokgekolo tlhakatlhakane ka re no ka Friday ke tla gae ke tlile gae ka nnete ka kry-a le gore ka maswabi yona weekend ke fitlhileng ka yone a boa tlhakatlhakana gape ka kgona go bona gore ka nnete mokgekolo wa tlhakatlhakana ke ga go tlo thoma di-lockdown e ba le gore mmereko wa fela ka boela gae sa ruri go njwale ka gae nako e ntšhi ke šetše le batlogolo ande se jwale re bašimane fela ba re šetšeng kgaetšedi o mongwe o nna ga mmane phake mo steamara gona le yena ke motho e leng gore ga gabotse go lla ka mahlo lla ka dilo tše ka moka ga tšona nna le nkuru o no kgona no re dutše swane gore yena ga sa bona selo ka mogare ga mahlo gae ke monyama ane e kgone gore re tle kene gore mokgopetšo re a tla re yena a ka se kgone go fitlha kene ke nagana gore tše ke sa di gopolang ke di tlhalositše go okay mohlomongwe tše dingwe o tla di gopola ge nako e ya wa rra a gone molato ditaba tša gago o tloga o di beile gabotse di kwagetše gabotse a ke tshele mme ke ye ka mo go mogatša malome ka mo malome wo go thwewang lesogana le tlile gae la re le ya go bona malome le swantše le bolele le malome a palela ke go fitlha go malome go a se tsebagale gore na go diregileng ka yena
and then malome a bešetse a fihlile a tšere motlogolo a mo išitše ka lapeng la koko ke mogala ba lena aga re a leboga se sengwe gape ke tlo kgopela gore godimo ga tše sogana le di boletšego ge e ka ba go ne le tše a nšileng ka baka la gore jwale ka motho o mogolo ke kwešiša gore go ne le tše le di tsebang tše e leng gore mohlomongwe yena o be a senke a belegwa goba ga a di tsebe ebile taba tša batho ba bagolo mohlomongwe le go tloga tabeng tša go thwasa ga mme gore na go ka be go diregileng ka baka la gore kgopolo mme ba boletše gore le yena o hlatseditše gore ke kgopolo ye e leng gore e ne le go mo makatša le yena e na le go mo timelela a boe a ikhwetše jwalo mogatša malome sebaka se ke sa gago nke o tsene ditabeng gore fe ditaba tše di tsebagalang le tše di sa tsebagalego. Ngwana ka gae a se atle o fetile a ya motseng o mongwe go tshela strata ka moraga gae mošimana ka kwa ke yena tlileng ka gae a re lata re tla le lateng mokete šule o tlhakatlhakana nna re fitlha mo re ke re aowa motho phuphuma makebe a re setšha ka dipotleng tsa gage re ke ra a le phirimi tletse dipotla makebe a phuphuma ene megolo jwale sentse go phuthagane dilo ke e nonne ke mekaka ga sa kgona le go hema a ke rela ngwana ke re ke tima o bitsa mmage napile a re montsha ka mola motseng ola gore aowa a re mokukeleng gae o tla ba kaone a felela pateng feletse pateng re mo ntshitse ka gara ona motsolana le ka gara ona a ra re botšiša mošimane o le gore na o tlile bjang mare no go tlile bašimane ba bangwe ba babedi ba tshwere piri ba mo file piri ke ba kae o re ke ba Driefontein ke ba Driefontein jwale go a diregang aowa nna o no nna mo a re ke mokere o mokere napile wena solanka o mokere napile go a diregang a rena ke no bona motho a tlhakatlhakana ke ge ke kitima ke tla ke lebitse nna re ya kwa re ke ra aowa motho a felelela napile le rena ra rwala ra iša ka gae ra founela maphodisa mola re founetse maphodisa a tla le di-forensic gona ka kwa gae ga kokwage ka monna ke dulang gona ba ile ge ba fitsa ba kereya mohu a šetše a le ka ga kokwage ebile moya o tšwele nameng o feletse pateng mo gone dilo tše pedi ke kwa le bolela ka taba ya biri ebile le boa le bolela ka taba ya Aliphirimi Aliphirimi yona re kerile ka potleng tša gagwe ebile le sekhulupeke se tletse Aliphirimi mogatša malome ke mogadi wa go ke mogadi ba ka go thomeng ge a ya go thwasa ebile a boa diperekong tša gage tša badimo o berekile gabotse and then ke eng mohlomongwe lebaka le le ka beng di dirile gore a tlogeletše tša badimo a ye go joina kereke tsoko go fihla ebile e kgone le ga a hlakahlakana nna nnete nka e bolelang gone jwale nna ke kereile ntse a tlogetse tsela tsa badimo nako e ke tsena ka gare ga lona lapa lela ke tlile ka kwa ka 96 ka kwa ga pota ke mokereile ntse le mosio tsa bongaka tsona ke ditse mara yena ga gage na ile Venda na nyetswe Venda o thwasitse gona kwa a Venda o be a nyetswe Venda and then go buen Venda go diregileng kwa Venda a ke tsebe gore go diregileng wena mogatša malome ge o šetše mohlomongwe o jwale ka motho o mogolo o no nagana bolwetši ba mogadi boago e ka be e le badimo mohlomongwe e ka be e le dilo tša batho ba e ka no be e le mohlomongwe dikgatelelo tša menagano o naganang ka bolwetši ba mogadi boago nna bolwetši boa ke bo lebeletse e no ba tlhakatlhakano ya bolwetši a seng gore o ka re badimo ne ka re o ba ka mokgwa mongwe ende wa setlhefala ga o melela gona ka mokgwa
o ba o mo setla re be re tshogele rena re rao yaanong molora ye ke eme jwang o change change khala ee a tsoga mo a re tsebe le rena re le mo ee mo la ile gale ke gona fa tlhologela jwale mogatša malome ka baka la gore motho ge a boa kua Venda wena be o šetše go le makoti ka mogorong ya gabo aowa nna ke tlile ka 96 o šetše a buile Venda e sentse ba le gona ka mola gae ee a šidiwe moroka alright a tle go leboge malome ka kapa batswadi ba ka ga ke le lebogeng ge le fihlile fa ke nyaka go lokiša se sengwe koko o ngaka goba ga o sa le ngaka a ke se ngaka ka gore gona jwale ke tsena kereke o mo kereki ee alright and then o sa na le ntumba o sa na le ditaola ditaola di gona ke tša mang ke jaaka alright and then o bereka jwang ka tšona taola tše aowa di gona tšatši le lengwe ke dore ge letse se ke robale ke do di tšholla fela ke re di bethe ke pheo ee go se robale ee okay o boditše badimo gore a o sa le ngaka a se ke do khunama ka ba botse a sanka wa khunama ba botse okay ene le gona Venda ge ke tlo boya ke ile Venda ke sene ngwana alright bana ba ka moka ke ba kereya ntše ke le kwa ko Venda ko Venda okay monna wa ka o be ile ka latšana a tshwara ka mo a tlogela tshwara ena a tliša ka mo gae okay a tliša ka mo gae o lwa le nna wa mpetha wa nkgobatša mmaga ba ntšha tšhelete ke kgale mola go se tšhogo turi ya e be ke le thoya ndo mmaga ntšha tšhelete a re ka gore mothušu gone jwale o tlišitše o mongwe ba re ke ana le bana o tlo ba go bolaya tsamaye alright ee nna ke nyaka gore nna le wena koko re fetišana gabotse go taba ya sedimo pele wa tseba gore ngaka o kgona go ba ngaka a ba boa e kerekeng ditaola ga re no di tlogela re a laela go di tlogela o a laela gone jwale lebaka le legolo le rile go gore ba lapa ba go tliše fa ke taba ya gore wena o wa ene o wa bošego a kere ene ke kwa polelo ya gore go o ile o wa tšhentšha o ba o mosehla jwale ka molora ke ba kwele gabotse le ba kwele botse alright ya bobedi o be o nyetšwe Venda ga molaodi o buile ga molaodi ka morago ga gore mmatswala gago a go fe tšhelete a re ya gae gobane monna o wa go tshwenya o tlo ba go bolaya ka gore ga a tsentšha mosadi wa o dulela go go betha ya alright go bona koko badimo bongaka ga se baka ke le moremi no bongaka ke ba medimo bongaka ke nneo yeo fang ke badimo ba geno ga o e kgopele ga o te kgethele o wa kgethelwa gore wena o tla šigofatšwa ka letsogo la go fodiša batho ga o le kgopele o wa fiwa ene seo se fileng ke mangeloi ya geno a gone gore wena o ka boa wa se phigiša goba wa nyaka go se fetola wa se bea ka mokgwa wena o nyakang ke le ngaka ke le so ge ke nyaka go kerekeng kaya
ge ke nyaka go rapela modimo nkaya ene ga go ne phošo felo gore ngaka e tlile kerekeng ya rapela fela ke swanetse ke tsebe gore go na le dilo tše dingwe mo bophelong ba ka ga ka di kgopela ga ka tinyakela tsona ke mo bonang o le ka gare ga kereke e e rileng fela go fihla nako ya gore o tšee ditaola tšela o di tšholle ge o bona o sa robale gobane ga se tša gago ke tša bakgalabe ditaola tšela ba go file tšona ditaola koko ge o le ngaka motho wa badimo wawa ene ge motho wa badimo a wele motho wa badimo ga a tetome motho wa badimo ga a wele o a oma go oma o kera go oma jwang o kere motho wa gona a tonya o ka ba re motho o hwile ene o tšhentšha mmala o ba o mosehla that's why gantši ge motho wa badimo a wele re nyaka molora re mo tsoša ka molora gobane molora ke ona o kgonang go tsoša motho wa badimo ga a wele badimo motho gona o nowa wa kry-a segala a tonya so a na nno o šadutše mola ga e ya go tsoga mo o bontšha e le motho a lapileng tene lena le leng mo o kry-a ya makala gore nkane le nkgobokanetše ene motho go ba le badimo o na le nako ya go wa ga we nako nngwe le nngwe go swana le motho a nang le bolwetši ba go wa epilepsy ka Sepedi re bo bitsang gore ke serwetlane bolwetši ba go wa motho gona ga o ile o wa tetoma o kry nako nngwe ba bang ba shaika o kry ba bang nako nngwe ba ferola mahlo motho wa badimo ga o ile a re jalo so go ne malwetši a mangwe a koko rena re ka se a kwešiše fela ge o le motho wa sedimo o tlo wa kwešiša so ya kerekeng koko fela o se ke wa lebala tumelo ya gago nne dimpho tšela se tša gago no ga se tša gago koko ke tša medimo ya geno tabeng ya gowa nka se go fe setlhare nna setlhare sa gago ke molora re bolela so mangaka re thieleditše re bolela so ba ka dikerekeng ba re thieleditše ba tseba gabotse gore ntwe ke e bolelang e gona ke ye e leng gore re tsoša batho ka yona ke molora motho wa badimo o tsoša ke molora so ga a wele a tšhentšha mmala a se ka le makatša ba gabo ba moetetše go ba le tše ba mmotšang tšona re gana gore awe a tetome re gana gore awe o kry a ferola mahlo re gana gore awe o kry a thothomela a re nyake ka mogolo alright re a feta bo le moo re tsena tabeng koko ka malapeng re ne le mogadi wa go shu mogadi bo o tsena kereke le nna ke tsena yone o le wena o tsena kerekeng alright nna ge batho ba etla mo radiong a ke ba apole maswao wa dikereke a ke ne right eo ga se ka dumelela gore batho ba apere diaparo tša kereke ke ba botse gore ba di hlobole ke no rela re ke bolelela fela gore ka gore re ile ra ba le taba ye nngwe ya gore go atla batho ba kereke e rileng mo radiong wa kry-a go sasa ga ya kerekeng ba re ba mokgaola kerekeng batho ba swanetše ba kwešiše gore mo radiong a se ngakeng ngaka ke nna and then mo a gone ditaola a gone meropa a gone selo le tlilo kwa mathata a ka gae ke nna ke malome ka kapa ke tlo lefa maele ka mogo ke lefang a tle go phetha ditaelo ene o ne le tumelelo ya gore mo a yang a apare leswao le ka ge ba mo file lona ka tšatši la gage la kolobetšo la ikwešiše so koko le wena o ka ba tumelong ye e rileng a se phošo fela o se ke wa lebala morago motswang ene ge e le gore kereke wa e rata le bana ba ga go rata gore ba e tsene ga go ne phošo koko motho o mongwe le mongwe a phelang ka tlase ga moriti wa letšatši o na le tokelo ya gore a rapele modimo ene a botse modimo mathata a gage o nkwešiša koko so gone jwa le wena o na le mathata o hlokofaletše ke ngwana a le kwešiše gore o hlokofatše jwang mo e leng gore ebile le go le mogadi bo o tlile fa jwale re tsena ditabeng le a kwana le mogadi bo le a kwana mogadi bo a botitherešo le a kwana le kwana kudu fela ke kwele o kare
senke wa kwešiša taba ya abuti gore o feleletše kae le maketše abuti le bitšiwa ka ga malome ke malome a kere mo tabeng ya abuti ke kole o ka re ga wa feta gabotse ya mo tabeng ya abuti gore re se ka feta gabotse ge ba etla gore bitše be le nna le kgaetšedi le warra and se ge re fitlha ga ra kgona go kwešiša ka baka la gore abuti ga e tswa ka gane e le motho e leng gore o gabotse and se tše ntšhi reno re bitswa re fetela ra kry-a le gore a go šetša le ka ga koko šetše le gore moya o tswile nameng ra re nngwe emela mokgekolo ka re ba tsena ka jarateng mokgekolo ba se gona rena re le bana ra re tlatla re botšiša ka morago ge šetše ba tlhaloseditše mo and from mo re ile re ekwa ebile a le phirime but ya biri ke yone ke gona re ekwa e kgone alright abuti ba re ba kgweditše ka gare ga dipotla go tletše a le phirime ka sekhulubekeng go tletše a le phirime gane mogadibo ba swere a le phirime ka monnona na e tshwere ka dipotleng le ka sekhulubeke gabotse ba ikemišeditše go ipolaya a re botšiša o nana le yena re o itsere ka ya re o ifile ke mošimanyano mongwe wa go rekiša dilo tse tsa maplanka tse wa bona ba ba rekišang di-cosmetics tseo tsa bona ba re o ifile ke yena a ke botšiša mošimano la ra bona o irile wa inyaka alright a ke re le biditše maphodisa ba bitša forensic a kere and then ka morago ga gore le boloke le ya tswa go tšea di-result go bona gore o bolaile ke a ke gopolo ka ratso batho ba bantšhi ga ba kgone go ka ba le go khutša memoyeng ya bona ka lebaka la gore ka morago ga poloko ge ba khuba tšere ke forensic a ba late di-result go ya go kwešiša gore mohu wa bo bona o bolaile ke anane ntate Moremi go na le tabaši ka gore yena ngwane o ga tlo tlhokofala ba re ba lole le mosadi a na mmotsa yena mosadi o la wa gaga gore kote polai ge maphodisa a mo founa le o boletsa re o irile kote polai a se nka gana mothola o dumetse nnete fela a re eng o dumetse ba re jwale wena o ko ka ya re ke Driefontein ba re tla kene a ra wa nka se kgone go fitlha moo alright abuti taba ya abuti ya go ye mo bo duma go botšiša dipotšišo gona mogadi wa sa le mo ke tše dife tše bo hloka di botšiša ka gore nna ke ya go bona gore o ka re go ne mo o sa kwešišing gone o sa kgotsofaleng nna nto e leng gore a imphetiša gabotse prof ke tee ka re re bile le mahu a mabedi ka jarateng a bo abuti and se ke mo e leng gore a senke re kgona go kry-a tlhatlhwa gore after mahu a go diragalang go tlhapišiwa go diriwa dilo tse gore maybe ne re mokgekolo na re followe se tumelo ya gage and se mo lehung la abuti re bile ka gare ga kgakanego re le bana ba mpa a rena re šetšeng re bile ka gare ga kgakanego tumatšane se nyakile gore ba ke la trauma ka moka gareng le swanetše le be ka gare ga kgakanego abuti o le mmolokang kwa gamang ke ngwana kwa gamang kwa ga molautsi ba ga molautsi ge le mmoloka be ba le kae ne ba le gona motse o koko wa mo ba bagadi ba gago ba o tseba ba o begile motse rakgadi wa mokgalaba ka mošala morago ena ilatla ga etla ga a fitlha o tlile a re a tlo bangwa thako dirapeng a tlo tšea mokgalabo a fitlha ka mo gae a polela re ko go tlišitše ka motseng wa gago molaodi o dule le bana ba gago gabotse okay koko wena ba geno ge ba go bona o etla mo a senke ba ya kua ga molaodi ba go nyaka go botšiša gore ge ngwana re mmona a boa le mo dirile eng ke kgola se ke ba eng a senke ba eng molaodi ga a robala o bo o le gona ke le mo gae
o bolokile o se gona e bolokile ke se gona ragadi o ne o tliša mabua wa ngathile ka plastic a etla lona ka be ka tloga le yena ka ya kuo ka tloga le yena mo gae ra ya Venda ya awa ge re fitlha Venda ba ntshwere gabotse go tšatši ge le tlhaba ba nthwala ra ya dirapeng alright nna ga ke na bothata ke tla go thuša mabapi le tabeng eo koko ga ke bone bothata ge ke ba theeleditše taba tša bona a se tšetelele malome ka kao ya tšona a se tšetelele ya tšona ke rela ro se ka kry-a re ija nako gantši tšela jaaka kua di tlatle di ba tšetelele tšona moroka go ya ka nna le nna ke kgotsofetše go ya ka mokgo ba di beilego ka gona ke no kwele go no re mme tabeng ya badimo o no ba sa hlalose go tsenelela gore ge a šalle a di bea fase a re mo ga ke sa di tsena ke ya kua kerekeng o be a bona gore o thwasitše ka phoso goba o be a bona gore o tšo o thwasa mara ga a bereke goba mohlho mongwe badimo ba gago ba mmoditše gore no o re phethetše o feditše jale o ka no ya mo o yang goba go diregile eng mara ke no kwešiša go no re o hloka tlhatlho mo tabeng ya sedimo sa gage o hloka tabeng ya go wa ga gage ka botlalo mahu mohlho mongwe bahu ba robadišwe and then le go tšea moya wa abuti ka kua ga kokwage ba o bee gabotse mo o swanetšeng and then le tabeng tša mebereko jwale le go tlhapa dinyama le tše dingwe ya ene batho ba bogadi ba mama ba swanetše ba tsebe gore motse ga o bege ke mosadi ragadi a ka se tla bega motsana nnoši batho ba ga molautsi ba tlo sokola ditlogolo le ditlogolo khukhu ka kua Venda ka kua ba sokodiša ke lebaka la ngwetši ye e leng gore e sepetše mo e leng gore go ya ka segaga bo bona ga re tsebe gore koko lapa lela le leng kua Venda be e santše e be la gage goba jwang so ba ga molautsi ba swanetše ba tle ba dule fase le koko ba ye go boledišana gore tshepedišo ya taba ya lapa lela e sepela jwang ge e le gore go phasišwa lapa le le leng mo go tle banna ba ga molautsi e tle be bona ba e leng gore ba ka tle ba kgona go ka beakanya dilo tša koko gabotse sa mathomo le swanetše le tsebe gore koko o nyetšwe ene koko a nyetšweng koko o nyetšwe ke molautsi and then tše dintša dilo ge di diriwa mo re no di dira re ne re noši dilo di ka se loke ya bobedi ngwana o hlokofaletše tseleng ka mokgwa ba bolelang ba re ba ile ge ba motšea a le mo tseleng a hlokofala potšišo ko re na le molaeletše tseleng goba le tšo molaelela ka lapeng la gago motho o lana le ka lapeng la motho ra montsha gona ka mola ga bomošimanola ra morwala re meša gae napile a felela pateng ge le molaelela le molaeletše kae a se re molaeletse ya o tlo le tshwenya and then koko ge o tlogela bongaka o ya kerekeng molato e be e leng be ba betha batho ba nteka bo lekiwa mara ka re be di šila ko wena di apa ko wena go pantile kae gore o di bušetše morago awa ke sa kgone nna ke re a ke kgonetše bona ba di diang koko ge ba go fohla ka meloko and then o palela ke go te fotlela kobela gago e beile kae ka gore gape ge ke thwasega moremi jwale ke swa ke fohliwa khona to khona ke boela go moremi ka re tate gape jwale ke ya fohliwa ene a ke ne tša go fohla kapa ga ke ne tša go te kemelela ke thwasitše Venda ke thwasiša ke ba bogadi okay lapile ge mmatswala ka ntše ya ku a ntliša mo gae getše ke feditše a tla ba tlhalosetše mo gae ka nako o thwasa ba bjano be ba le kae be ba le mo gae o reditše ke mangu ke ba bogadi wa bo wa phasetša ke bona a nna ba do re tšhela motsoko fase o bolela kua bogadi ba geno ba se gona wa bo wa goroga
ka be ka boya. and then go bua koko go diregile mo a ke re o gorogetse gona kua Venda again and then ge o tloga kua ka merwalo jwa le shetse o tšhaba tše o di tšhabang kua o e tla ka keno o tlile ka merwalo ya badimo goba o no tle o swere ditaola ka tšheka sa Nna ge ke tloga kua ka gola monna ka bampetha a bone o mongwe. Napile mmatswala ka ra wa tsamaya ka šia bana ba babedi. ya Mo gae ka tla le ba babedi. Ka tla ka boya ka ya mmerekong dikhwitšhing ka o bereka ge ke kry-a tšhelete ka boela morago ka o tšea bana. merwalo a badimo yona Ke tlileng tše ke di tshwere. and then go fihla mo wa nwaga ntlo a badimo wa tšea dilo tše tša badimo wa no di bea ka mola and then ya ba moka ga senke go e ba le koša ya go goroša merwalo a badimo semmušo that's why man koko ba go fotlha ka no le badimo ba gabo be ba mokwatetša pe o tlhoka sethwasiši ke ba bogadi ba gabo ba segona modimo ba go fa bongaka bo koko o tswelela kae Modimo ba mpha bongaka ke malome a bomma. o bona re be go nyakega ba ga bomma no di a kwagala koko no o tla motlhatlha moroka mo tabeng yena ya koko re tla mo thuša re tla mo thuša koko re bone gore re bereka buang gore dilo tša gago di loke bolwetši ba gago boloke abuti o boletše ka taba go hlapiša abuti a se bothata nne ke tla le hlapiša ra thuša le koko a kgona go phopotha medimo ya gabo a setlhoa sa wa ka mokgwa wa lebaka la gore awe ke gore ga a sepediša dilo gabotse kgaso a se pleke ya go bapala kgaso e na le tsela ye motho a swanetše go e tšea go sepediša dilo tša gage tša badimo gabotse ba bogadi ba ka se fetoge bo malome ya go ba ka se fetoge bo rakgadi ago so lebaka ke gore šiwe polelo e re ke be ke le kgole ene ba gešo ba le kgole go nyala kgole hei ke mathata ka gore le ge o hlagela ke mathata ba geno go ba bothata gore ba fihle mo wena o leng gona kane monno koko gore a šale a go hlanamela molato e bileng a wana monna ka ba rata basadi ga botse tabe ya banna ya go tshwenya e thomsekgono tabe ke ya kgale alright ka gore nna ke 11 ke sene ngwana bana ba ka moka ke ba kry-ela ko Venda ke ile ke sengwanyana a wa ka fihla ra dula ba bogadi ba ka bona be ba ntshwere gabotse le mogadi boa ka wo monna ka mošala morago ena ba itla o ba itla kore bona nka ba sola bona be ba ntshwere gabotse ene ba nthata bona ebile gone jwale ba robetše bana ba le ba bona ba sa founa ba sa mphounela le gona jwale no le re ge le rapeleng ke le rapediše tabe ya banna koko mana a e tla gabotse re tla ba reng jwale ka gore šibo banna a ba fete ke roko mara ke re ke bolela nnete no le re rapedišeng koko mane ore wetse ke mathata man a re ke motho o kgona wela ke mathata gone jwale ebile ke tshwerele ke stress bana ba ka ba bereke a ba kwane jwale stress ke sona se ntlaišang ka mo le ka mo no ba tlo bereka koko ba tlo bereka se sengwe sa tše o swantšeng o se tsebe koko ga re ba go tsogele maatla mara diphošo tšeo wena o di dirileng mo bophelong especially mo tabeng ya tsamaišo ya thwaso o kwatišitše badimo and then ge badimo ba kwata ntwa ya badimo e reflecta mo fase ge ba sa kgotsofale kua baleng dipelaelo tša bona di bonagala mo maphelong a rena tsela ye o e tsamaišitšeng ya go tšea bongaka ba geno mogolo
o dumele gore ba kua bogadi ba gago ba bo bereke ka moka ga bona ba go bothome mathomong ba be ba bo fetse bona ba emetse thoko mola e le bongaka ba bona o ba diretse phoso mara ngaka moremi o gona o tla go tlhahla moroka nna ke kgotsofetse ba ka no tsho ba ile ka mola reception ka fa le batho ba ba diretse Jacobose go tsene ba bangwe ya no re lebogile a botile re emele ka mola kere ya le kwaneng se ka kry-a le nolwa nne jwale ba ntlaisa le bone ena go roma gore babedi gore yo go botsa re babedi gore ke a mo rata ke a mo lafa wena go fetsa o fitlhe kwa wa tepolele ebile o mmotsa gore ga ke hlapologe ke a tšhela a gone bothata la ke a re tsamaya alla ke a re tsamaye ga motheletši wa motse community radio gona fa le gona 86 dongo tsana battery fema a re a leboga moroka ba le babediši bao ba gorogile ngwane šutši ya sebaka se o ba tlamiše moroka a ke le dumedišeng ba gešo re le lebogeng ge le fihlile ke ba gamang ba ga kgopa ba ga kgopa le tswa kae gae ba kgopa ga kgopa re tswa ka mmamaneng mara nna ke agile mo Tristan Bar Kral A okay o kono re tšea ka sereto sa ga kgopa moo nna ke se tseba ke nyako go bolela maaka a ke se tseba ke nyako go bolela maaka a o nyako go bolela maaka awa ke se tsebe awa ke nka tla ka shaetša ka bolela maaka o ka tla wa shaetša ne alright kgopa thobela ke nyako no go botšiša mo go ka ba le monna ne a go agela forumu a go swara ga botse a go direla tše botse monna ola monna ya go ria ngwana ka ntle o ka ria awa ke tlo no amogela ke re o tla ba nkagetse ke dula ka gaka ngwana a na molato nne ke mpho ya modimo go tswa go modimo ke mpho ngwana ke ne bothata le ngwana nna o ka se mo ketemiše ka mahuduo awa le ga nnyane nne awa o a re tshepiša ka nnete se uka re o tla dia gore re dire women's conference a tle a addresse basadi o ka re o ne molaetša o mo botsukulu o ileng kore o ka re o ne molaetša le maele a mabotsukulu a ileng gore batho ba bomme ba swantše ba kwe ba tsebe gopa o bonana ka re o tla go foša ka 8 awa le ga nnyane alright gopa a gone molato tše ke tša dipapadi no ba re no bolela theetša malome ka kapa ka moa go fe melao ya gago a re leboga difounu a di beng silent ba gešo re netefatšeng gore re se ke ra bitša maina a dingaka dikereke le baprofeta ka maina mo moyeng re se ke ra bitša maina a baagišane re se ke ra bitša maina especially a leloko ba re tseba gabotse gore ga re gate ka mmogo ka stepe sethe le bona sa bobedi kapa sa boraro a re arabeng dipotšišo go ya ka mokgwa dipotšišwago ka gona sa bone re seke ra tsenana ka ganong ge go ka fihla lebaka mo e leng gore sontša re ngangišaneng gona a eno ba go emiša letsogo fela se sengwe gape nnete fela godimo ga tafola e ka be eješa dihlong e segiša e lomela a e tle godimo ga tafola gore moroka a kgone go tseba gore o tlo le thuša godimo ga nnete ye feng se sengwe gape sa mafelelo ka kapa a eno ba go no reng maramelao ye mane sontse ke recordele sa ruri ke no bapala fela ke sontse ke tle ke etele ba production ya a gone molato ba gešo mahlapa ga anya ke re polelo re a e apeiša ka baka la re seale moya sa rena se theletša ke batho ba bagolo le ba bannyane jwale lentšu le lengwe le lengwe le e leng gore le tswa ka mare ga seale moya le swantse le re ge le fitlha ka tsepeng ya motheletši le dule gabotse kgaetšedi yaka ke tlo bapala setsopolwana fa
ke moka go ka kwa sekgomotse o nape o tsene ditabeng. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Re fe wena. Thobela ka dipitseng tše kgolo le batheeletši ka moka. Wa bolelang ke Angie Kgopa go tswa ka lefaseng la Mmamane mara ke agile ka mo Valkeral A. Nna ke ne le bothata ba ka Šibu ke wa ka koko ga mokgekolo ke gae ga borena nna ke setlogolo mma wa ka o hlokofetše a hlokofetše nkare aowa na e re ko nyaka mo e le gore ka khuta le bana ba gešo ka baka la ditshele tša ka gae aowa ka nnete ke tšwele ge ntse re nyaka tša bophelo re ntse re sepela go lliwa ka nnoga go bolediwa ka nnoga baporofiteng. Nnoga ye ba re ke setlhabelo se se dirang se se jang lapa lela la ga kokwaka ka nnete ra boloka mahua gona no makatša ba bangwe ba no tlhokofala ka maoto ba re ke disukiri mara maoto la ga ba tlhokofala e ba a mantshontsho ke gore a re tla ba ebile a tswa le diboko ke tlogeng ke mmone ka mahlo ke mamogolo wa ka wa matlelerkeng aowa a tlhokofala ra phutha ra boloka gone bjale koko o lla le gona o lla ka mmane yaka morwedi ya gage koko wa baene le bana ba ba 8 go a tlhokofala 6 o šetše ka 2 ke malome le mmane yaka awa mmane gone bjale awa o golla koko mara tšhelete gona koko a e bone ka letsogong o motšere o ka re 6 months ka moka a dula le yena bogadi mokgekolo o re nna na sa ntlhatswetše morwedi na sa ntlhatswetše sa dire selo ane le tšhelete ya ka letsogong be ke sa e bone nna total o no reka dijo a ja le batho di-cold drink nna e tla ba sa le ke tšheliwa e tee fela ke neng ke rera gore a ntliše gae a gana ka baka la tšhelete awa morwedi o gola tšhelete ene gore yena o tlhokomela mokgekolo ka yona gora gore godimo ga tšhelete ya mokgekolo go ne le ya gage e leng gore santse a e gole ka tlhokomelo yang ya mokgekolo a go ne se a se direla koko nne gone jwale o tšere dikhate le ntho le di-ID tša koko o tlišitše koko gae ka December ka mo di-Christmaseng ka re go tla be ke ya bo di-15 o reketse koko 50 kg fela a reka le flouru a reka le sukiri ya 5 kg flouru ke ya 10 kg a reka le fish oil ya 2 liter le mahlašana a mannyane awa a furela mokgekolo a mo fa only 50 rand mokgekolo o lile a re gapa ke ne selo magae le dijo le sešeba ke naso mokgekolo o naunetše a kgakga merogo le ge le gore ebile a zang ka ba lema kwa gae be ba ia ba kgopela merogo kwa motseng gona mola Mamaneng mokgekolo go fitlhelela di-31 di fihla ba tlo gola ya gone bjale gape mokgekolo le gone bjale ba mo reketse 25 kg ba reka a ke tsebe sukiri ba e badile na cause nna a ke fihla kwa ga ya ka e bona ke e boneng ke 25 kg e le ka mo morago ga lebati ke mo dining room fela ye nna ke e boneng mokgekolo a re gape nna mothola a mpha dikarata tšaka a mpha selo le tšhelete ka letsogong a kena yena go nne le sentse ko patela di-society bale nna ke tsebe gore ke dire bjang bana ba ba mfounela o keneng le yena Stampi a Silia le Maphefo ka ba mfounela ba re gape sesi mo gae a go ne selo ene mmane o tlile ebile wa sepela ga a fe koko selo ga re mmotšiša gore molato keng gane o sa fe koko tšhelete gage ya sasa a kgone go ija nang a re yena ke mmage le yena o nyako go ija tšhelete a mmage ka re okay mmotseng a eme mmoo a dule mmo ke tlo molata nke le tšeng dibeke tseo tša gage le di sware mmo go yena ke etla gone jwale nke re tla re boledišane ka tabo ya mokgekolo gore gane molato wa gage keng na awa mane ke a bona ba re le bana ba ba motšela dibeke tšela ba re seo se dira mokgekolo a re kgatlhege ka sona nko gore botse gore molato keng ke ge mmane ka mokgwa a thoma a bethana le bona bana ba ga bethana le bona bana bakwe mokgekolo ba re wa botse gore ganthe molato keng e leng gore la e lwela na mokgekolo la ba thuthumela mokgekolo la ga thuthumela ebile wa lla o mmone o ke neng le ena mo gaufi le nna o tla le botsa tse ka moka tse e leng gore di diragetše aowa ke no kwa mašata ntse ba mfounela a re ke tšhelete a mmaka okay is fine ka re mmotseng gore a eme mmoo ke etla ke hira koloi gone bjale ke etla ka nnete ke hirile koloi ga ke fitlha kwa gae ga a gona o tšhabile mokgekolo bjale polane keng ga go le so a re ye maphodiseng awa koko a zanka gana re ye maphodiseng re ile maphodiseng matlerekeng e fihla maphodiseng matlerekeng ka re bana ba ka ra nna ke tlo le bolelelang kere tše ka moka di tseba ke lena ka gore le di bone a re sepileng
ene ga le fitla ku lena le bolela ntho engwe le ngwe e diragetseng ka nnete a ba gana re sepetse le koko ge maphodisa ba botsiša gore na mogekolo go reng na mogekolo ka mokgwa o tlhalositse gore nna gape ke a gola mara le tšhelete ka ke e bone total motho o tšhabile ka dikarata tsa ka gana ka di-ID tšaka na ke tse re molato wa gage keng na maphodisa re gona re ka ya go mo hwetša kae gone jwale ba re ka di-RDP tša matlerekeng ge ba ya RDP ya matlerekeng maphodisa tsena ke doa gone motho okay it's fine maphodisa a boa maphodisa ga a boa ebile nna ne ba re šile gona ko police station maphodisa ga a boa mola ba re ka re šifa re mohlokile re ka mo hwetša kae bana ba le ba re awa magakadimeng ke mo re ka mo hwetšang maphodisa re awa nna re ka se tshelele ka magakadimeng yang police station ya Denilton le fitlhe le tlhalosetse ka moka tsene gore di a direga then maphodisa Denilton a sepeleng le lena ka nnete rile Denilton a ra senya nako yona nako e re fitlha Denilton le gona re tlhalositse ka moka maphodisa tsang ka re senyetša nako maphodisa re namelang koloi ela ya lena nna re tšhela ka morago maphodisa re šetse morago awa ga re fitlha magakadimeng ga a gona go tswaletse go khietswe re botsiša bašimanyana ba e leng gore be ba feta bašimanyana mogala ba ka moo kae ka re ko magakadimeng dula le mogala ba mara wa mogala ba gage go ne tavern ba re ke ga makonketse gona mo ke mo le ka mo hwetšang maphodisa bjale solution ke eng ge go le sokwe la tseba lena sentse lo renyiwa dikhate tša gage tše tša sasa o gola kae na ra re o gola ka Standard Bank okay o gola ka Standard Bank tse mo di renyiwang and then e le fetsa le di renywa le di fe mogekolo yena straight di-ID tša gage le di swere awa nna di-ID ya ra di swara bjale le tlo dira bjang gape ba le ge go le so santse le boneng plana gore le mo hwetša bjang awa maphodisa a re planning nna go mmele ra jika lena le tla yo boledišana ka selegae la bona gore le dira bjang re sepetse ra boela mmamaneng ge re fitlha mmamaneng awa koko ra wa re paletše bana ba ka le lekile ka dipetrole tša lena le tšhelete tša lena bjanong a ke tsebe gore go so re tlo dira bjang ka re gomme koko ke sa tlo ema le wena gomme le ga o ne sešeba o ne selo total kgwedi mo e šalang e fela ke neng na awa koko re ke tlano reng ba nyako mpola ya ka pelo ba bona ke ba ngwadišitše le di-beneficiary ka dikerekeng a ke a tetshola ebile gore goreng ke mongwadiša beneficiary ka kerekeng ke rawa koko yeo ke therišo ba nyako bola ya ka pelo awa nna ra sepela koko go re bona re le sokwe re sa ka gae re tla re founelana re bona gore re bereka bjang tabekwe awa nna re jikile ra boa gae beile la botlhano la beke ya go feta awa e re boa gae ke Sontaga yena o ka re o tlile le mokibelo ka tlile mokibelo o tlile le maphodisa la matlerekeng ka ga kolo re o nyaka ke maphodisa ka mo le kamo a fitla matlerekeng a ke tse re boletše le bona bjang awa bana ka bo 7 ba bona koloi ya maphodisa šile yatla ebile bana ba le bantšha ditulo ba re di be ditulo ka mo ra tseba gore e tla mo gae awa bana ba le ba beile ditulo ge ba fitla kwa maphodisa ba tseba mošimanyana o kgwa lethwini ba re ko wena la no o tlile mola maabane na mošimano a re a re ke mabapi le tabela mogekolo a re awa ge ba botsiša ba re ganteng ba botsiša manyaka ganteng mosadi go rileng na a re awa nna ba mpakisa tšhelete mmaka na ke tse re ba iša ka tšhelete mmaka ke tšhelete mmaka tšhelete ba mpakisang yona ngwana o la tlhalosa ra aowa a re makise tšhelete gage nna re baka gore a ka se ra golla mogekolo a se ije ka gae gwa tlhokega le sešeba gwa tlhokega le mohlagasa go ne se le go bona mogekolo a le so bjale le di-society mogekolo ga a patela go le so nna santse re dire bjang na maphodisa ba re la maniaka ba re ke nnete ntho wena o e dirang na a re aowa nna ba ne mmaka motho bana ba ka tšhelete ya koko ya mamaka a ba tsebe gore ba iša kae ba re di-society tšona patetše ke maphodisa a ra wa di-society a ka patela ke tlo hira koloi go sa tsa ke moše ka mokgwaneng awa maphodisa le ka mokgo ba bona gore tša di bolelang a di make sense ba kwatile ba re ebile wa šala mona re tsamaye le wena awa yena re ke a le kgopela nkemeleng ke ga ema mola ba mo nametša ka morago maphodisa ka mokgwa na a kwatile ka gona ka mokgwa a tlhakisa mogekolo ba mo nameditše ka morago a ba boela le yena ba nametše ka pele a wa o sepetse Sontaga morwaga ga a tsena o kwatela bana ba lebe ba thuša mogekolo gore why e le gore ba tšela mmage dibeke ka mokgwa bana ba ba e boneng ka gona Mantaga a wa ke bona ba re le ba re ba dutse ngwana wa gage wa mošimanyana ke ga ile ko go yena ba re o tlile le nama kgomo nameo ya kgomo yewe ke nameo ka reng ebile a e tlhamatsege ka mokgwa ba e boneng ka gona a e ga botsana nne
ka re la bana ba ka gore le se ke be la ija le tla bona polana gore le shiba ka bana ba la sang ka ba shiba ka yona aowa mane yaka a thoma maka re nna re mmethile re mo gobaditse menno ba re bana ba ba mmethile ba mo gobaditse menwana yena o ile dipetlele gante motho la na tšhaba maphodisa ba re na le matlere ke nga tiphitlhile motseng o mongwe sa moena a bereka gona bjale go ba taba ya nnoga ka gae nnoga ke ngwana gešo wa Lethwini o mfounetse ngwaga go feta a re gape nna ke lora ke robala le ngwanyana and ke tswa madi mo sethong sa ka sa monna bale ka sebe le tlhaloganyo gore ke yona nnogelana ka raboba ka gore fetso pheta ditaelo gane molato wa gago ke eng na a ra banna ke tsebe gore tse ke di bonang ke eng maybe ba ntlhasetse ka baka la gore ke ka mogare ga motso o ene gore a wa phetišwa ditaelo a wa berekiwa ka ra ba mohlomongwe ke nnete wena keep on o rapele a ba ngwana lawa a dropa phone no ga e re ke lora mehle nna ke lora ge ile mo ka mo kitchen ke bona dinoga tse dingwe tse dinnyane ka re ga meeta ke no bona nnoga ye nngwe e kgolo mara a ke kgone go ikušisa gore nnoga ke bjang mara e mphaphathi so e mphaphathi nnoga yela benong ge ke ba founela gae ke ba botsa gore gape nnoga šiwe a bana polane ya bophelo ko raga go ne mo leng gore go ne le polane total ko motseng mola at all ke gopola ko le ena mpotsa re ba epetse le gadima mo gaufi le monyako le ka moragage mo khoneng le gadima le la ba le epetseng a ke tsebe gore o re sa yena o bone bjang gore ba epetse le gadima mo gae mo mara sala mpotsa gore ba epetse le gadima mo khoneng ditaba ke tseo ka leboga ga botse o nyaka thuso yang nka re tsena ditabeng nna ke kgopela o boletse taba tse dintšintšintšintšintši tsena ditabeng o re o nyaka thuso ya eng e leng ga botse nna ke kgopela motsolo wa bomama ka wa koko wa ka mmamaneng ne ke kgopela thuso ka nnoga yela ba dirileng setlhabelo sa gore se je bana ba koko gore le ditlogolo ka moka ba re motsolo o tlo tswalela ka lešašana okay wena o tutswetse Stan nna ke titswetse Stan alright o tsamayang le yena ke ngwana mama ka ke last born ke Lethwini o nepolelo le yena o nepolelo wa tšhaba o nepolelo o santse a tlhalosetsela ene gore ba lwele ka tsona mmane a ka ba botsa gore le o felela kae ka bophelo re tloga re nyaka mathata a e leng gore re ya kwa ko lapeng la mmamaneng tša disasa tše sasa e loša malapa a mantši mo e leng gore batho ba swanetše ba tsebe gore tšhelete ya mokgekolo kapa ya mokgalabe ija ke ba mo a dulang ka gore karata ya sasa e sepela le monga yona gohle mo ya ga go kgonagale gore ba re mokgekolo o dula mmamaneng mara karata ga ge Louwfontein ka nako le kitima le maphodisa ke ka nako ke be le ile kwa ofising tša sasa la ya go cancela karate la mmane a iswereng ba le direla karate mpsa and then a raya ya go ntšha tšhelete a hwetše e sa bereke and then go kgone go bonagala gona gore go iwa kae ke nyaka re e fologeng e ya sasa ga botse ke case ya di-social worker kgaetšedi yaka o bolela ka noga ye e leng lapeng la koko ye e le go gore le e bona ditorong e sego ka mahlo a nama ke kwa o bolela gore ka mo kitchen ga go sa bonagala noga ye kgolo šetše go bonagala le tše dingwe tše nnyane tša mehutahuta tše dingwe tša dimphaphathi o boletše ka gore mo ditorong tša gago ge ntše o lora go ne le moeta o e leng gore le ka mogare go bonagala dinoga ka mogare kua ga koko go ne moeta o gona go ne moeta and then mo ditorong le bona moeta o nago le digagabi ka gare ke kwele o bolela gore ge le tšwa go bolelwa ka taba ya gore segagabi se mošomo wa sona ke go tlaiša batho ka thobalano le go bolaya o boletše gore koko ba ne bana ba kae 6-8
ba 8 ba 8 ya bona go tlhokofetse 6 tlhokofetse 6 go shetse 2 shetse 2 ditlogolo shetse le bolokile tse mmalwa ditlogolo gona se tšere boloke ko re ba tšere batswadi ba pele okay ee and then o ka re tšea kgopunyana ka mahu a fetileng a bana ba koko gore ba be ba jwa ba tlhokofetse ka dikotsi tša dikoloi go diregileng ka bona mahu a bona a bile jwang and then ka morago ga dipoloko tše di bileng gona family ile ya dula fase ya leka go dira eng ge ba eletšana jwale ka bana ba motho okay awa mahua lehula mathomo le nna ke le tsebang ebile la mamaka yena o lile ka mafahla gore mafahla a sa kwa ba le ka motho o ka re a na le mašobašoba ka mogare mamaka o thušitše ke nna go tloga malwetseng ya gage go fihla lehung la gage mamaka o lwetše a re ka mokgwa o nwele stametha seo be se berekilwe ba re se ne le leboya ka mogare leboya le lentsho kore o rile ga a nwele stametha sele leboya le la moema mo mogolong leboya le la ga le moema mo mogolong ke ge mamaka thoma a selima kore a fela fitlhelela ebile a ketima le ke dilo mo mahlong ke lehula mathomo le le gore ke le bone la bobedi ya ba mmamogolo wa ka wa matlerekeng mmamogolo wa ka matlerekeng ba re le o ne sukiri ge re tseba nna ne ba re ke sukiri lotulela la mmamogolo le thomile le bola mare go bola ga ntsheng go omelela ka re ko go yelo so go tlogeng go yelo mmamogolo ga ntse a phetha ditaelo tša kereke ye itseng mmamogolo lotulela la gagwe go ya le go ya e ba le lentsho le thoma go ngathega mo menwaneng aowa mmamogolo re morweli ra moša sepetlele ne ke le gona mo mmamogolo ge re moša sepetlele lotulela la gagwe sa lela ba le lentsho go fitlhelela le tswa diboko tše e leng gore di tsena ka gare ga mala ko go sepeleng ga mmamogolo o mongwe wa Almasdrift o lwetše yena ke sa tsebe bolwetši ba gage that much mmamogolo wa Almasdrift o sepetše ke selo go tloga mo letsogong selo sela sa keka ya ba monwana o la ke go o jegile ke ge ke bone dinepe tša gage go tloga moo a ke tsebe le loto sa le la mo affecta le yena na go tloga moo nambile malome wa ka malome John malome wa ka o rile ga a hlokofala le dihula gage le bile ka mokgwa mongwe le nna ka le kwešiša malome ka o lole le ngwana mamaka wa ntatelang ka morago ba bakang ditamati tšeo santse ngwana wa mamaka a di tšee ngwana la boa sekolong malome o kopana le yena ka morago ga poloto o re tša ditamati tše o di še kwa gae ngwana la gore aowa nna ke gae aowa malome a tloga mola a sepela o rile ga a fitlha gae a kgwetša ngwana la a fitlhile gae malome ka o tlogile ka kua ka moreng ya gage a latelela ngwanola ka mola ka moreng ela ya stupu a ntšha a mmetha ka tlelapa go mmetheng ka tlelapa ngwanola ke tsebe gore o motšhiketše go a diragalang kgane malome o swere thipe nngwe ye kgolo malome a hlaba ngwanola ko gore gabotse nanye ko mo hlaba mo pelong a hlaba ngwanola a daka ke ga mohlaba mo legetle mara gaufi le pelo ga mohlaba mo legetleng ya boa ga paeretse ka mo morago mohlaba ka mo morago ga mohlaba ka mo morago ngwanola ka tshela lefestere a dukološa ke madi o tsowela kwa motseng o mongwe mara ke distance nyana ke mo a wetseng gona thušo ya tswa ko motseng owe fitlhelela ba bitša ambulance ba biditše ka bo 4 ambulance la ka re itlile ka bo 6 awa malome ka ngwana o a šela ngo nantšhela ka morago wa boraro wa mamaka a sepela ya maphodisa matlerekeng ka mokgwa ba bitša maphodisa a mabologolo malome ka ba motšeri maphodisa awe ke sa tsebe gore go lole bjang go tloga mo ditseleng gore o lole le maphodisa gore o tšola le mapampiti nna ke rile ge ke founa ka 11 lona tšatši leo ka 11 ya bošego ke botsiša koko ka kere koko malome o kae koko a re malome o hlokofetše ka re malome o hlokofetše bjang a rawa le nna ke tsebe ke no kwa ba re malome a go hlokofetše ebile lehula semaka le le gore le ntlabile le nna lona leo wa Denelton yena ke tsebe gore o no lwetše malwetše ga ke a tsebe ka gore ke sa le o monnyane and then lo mongwe malome a ke mo tsebe yena o hlokofetše jwang ka gore ka re ne ke setšhikebelege kwa bobedi o mo baneng ba kokwaka and then after mahu meeting e ba iswarang e no ba meeting e ba iswarang go rawa mang o tlhokomela mang go a fela ke sephetho ke tu a go sa tšwela pele Thobela koko mo a leng gona go jwale ke ga
ke gagage gone bjale o gagage mmamaneng ba mo tlisitse December. o go mmamaneng gone jwale Ee, o mmamaneng lapeng la gage lapeng la o gagwe dula le mang o dula le bana ba gešo ba bararo ba bašimanyana. and then mmangwane ga gage ke kae Mmangwane o mo magakadimeng bogadi ba gage. Ee, okay ee, alright o swere karata ya mokgekolo a le ka bogadi a le ka bogadi. and then mokgekolo a le gae ga gage Mokgekolo a le gae ga gage ene sa go koša botlhoko o reka disamente gona kowe. alright kgaetsedi ka ntwe e dirang gore o nagane gore mahu a ka be a hlola ke noga ye le botswang ka yona ebile le bonang le ditorong o nagantšha ke eng gore e ka ba yona Aowa ke rile ntse re sepela ba re ke yona ke setlhabelo ba re botsa gore ke setlhabelo se e leng gore ba se tlhabetse ka kua gae gore ba sepile go fitlhelela bo ka re ba re ba koša mokgekolo bohloko go fitlhelela go šala yena and then after go šala yena a tlo tlhokofala ke ge ba tlotla ditlogolong ke setlhabelo se e leng gore re sekolegentse re sepela ka montle. ga ba le botse gore e fihlile jwang ka mo lapeng la koko Gore e fihlile bang awa a ba re botsa mara gore e tswa kae ra tseba. Ee, ra tseba. o le a tseba re tswa kae Ee, re tloga re tseba gabotse. and then go ya ka polelo ye e le fitlhetseng ya gore e ka be e tswa kae ga senke ba le botsa gore ba ka le thuša jwang gore mohlomongwe e boele mo e tswang gona goba le yona e se ka tlo e sa le tshwenya ka mogae Awa ke a bona ba bone mašheleng a ba betha ke a bona gore go pale ke mašheleng yao bjale gone bjale nna ga ntse ke sepela le nna di a tswa ge ditlogolo tse gore ge ntse re sepela le go no tswa di no tswa ene gape go šetse bana ba babedi fela ba koko a go ne kwano godimo ga bona total a go ne kwano e le ba babedi jwalo e le ba babedi jwalo. okay Ee, moroka bana ba koko ba fedile go šetse ba babedi go ya ka mokgo se a tlhalosago ka gona a makatša ene ga ke kwe a bolela gore magato a tšeiwang ka nako ya mahu go swara bahu bawe mohlomongwe le go phetišwa ditaelo go swana le go hlapa sefifi sa mahu jalo ba di dira ga se a ka kwa a gata godimo ga tšona Mancane gore go nyaka o bolelele godimo ba tamela le kopelana le ga botse o bolelele godingwanyana ke be ke sa nyake gore mo tabeng ya sasa le dintwa tša go baka tšhelete ya sasa re be ba bantšhi kudu mo go yona godimo ga tše se a di boletšeng go ne le tše dingwe tša dimaka goba tše e leng gore di no go tla ba go le ka mo gae jwale ka ngwana wa phelang a le ka gae Aowa nna ke dula ga ramogolaka ga ke dule ko mmamaneng. o dula ga ramogolo Ee. okay ee, nna ke gopela go mmotsisa gore ka baka la gore beke go feta ge ntse ba le gona kua gae after tsona dintwa tse go tlile moporofeta a tla ntopa a re ke bona bana ba makgarebe ba babedi ba ba leng ka lapeng la mokgekolo bana ba ba robala ke nnoga ene ebile nnoga ela e robala le mokgekolo ebile e mo tšeetse tlhaloganyo mokgekolo a sa bona a way forward mo bophelong ba gage ene mokgekolo o ne le diphiri tša gage ke gore ga a ka di bolela mokgekolo wa sepela lefaseng ene ka nne tsona diphiri ko gopela ka 2021 malome a ka ntse a mmotsa re o ne diphiri mokgekolo re gopela go re botse o ne diphiri ka moka ga bona mo batswang ba re diphiri ka lapeng diphiri ka lapeng mokgekolo wa gana gore botse bale mokgekolo nna na nkgopetse ka nnete gore ke kgone go tla dipitseng tse kgolo ke kgone go tlo mo thuša ka lapa lela la gage ka baka la gore mokgekolo o godile go nyalo ka re o dira 89 years ge ke sa phoše o sa kgona go bolela ee yena wa bolela o ne founu ba nayo ee mo gongwe re ka founela mokgekolo re ka kwa kgodu e jwang lerotseng sesi Thobela bo malome ya go ba tseba gore o nyakela lapa la bo bona thušo gabotse thwi ke fetša go mmotsa maabane le lekgono ba mfounetse wa ya seatla
malome a gona mo o tsama bo Natala bo Bushbuckridge ko re ke motho e leng gore wa thora Okay, ka mmereko ya gage ya masuelo all right. masuelo masuelo a go kolomaka dijarata a go khunama a ma-brown nna ke tse gore ba bitsa gore ke a mo fitlhisa le bozulu Natal wa fitlha o a rekisha wa rekisa wow and then hey yeah man taba tše moroka ke tše dintšhi ene di na le go thuša le bokotsinyana ka mogare ka gore ka kua lapeng la koko go diragalang dilo tše dintšhi ene go diragalang dilo tše dintšhi koko ba bolela gore ke motho wa diphiri kudu mo e leng gore le malome o ile a mmona gore ke motho wa diphiri ene a mmotša koko ga a nyako o bolela diphiri ka baka la gore ba re ga a ka bolela diphiri go tla diagalang wa sepela lefaseng wa tloga ke sa mpoditseng a re go mmelela mpona ke godile kgopela le nyakeleng lapa le thuso ka pela yena o tshepile nna go ema emeng ko re go bolela nnete o tshepile nna go ema emeng re diwa moroka re founele koko go ba re diwa Ke bona gore santse koko re mogwetse a ka tla mo rediong koko wa ebile a gane ke tloga ke mmotšišitše be ke ya go feta ga botse a nyake founu o nyaka go latiwa o nyaka go latiwa koko all right sesi a re kwane koko le re o tla latiwa re ne bothata ba gore ge re kwana le batho re ba tlo bua mo rediong re ba le diphetogo go ba le ditlhakatlhakano kore go ba le dilo tše dintšhi man tše di bang gona di feleletša di dira gore o hwetše o ka re mašaedi re botša batho re a bua and then batho ba le ba bue ba se ka tla ba bua re nyaka batho ba nnete magagešo ka gore nto re tshepišang batho mo rediong batho ba dula ka tetelo le bona ya gore ka letšatši le leso re tlo ba le baeng ba baso nke re tsena ditabeng lapa la mma gore le kae mmakane lapa mama ka gore le ga tlhokofala ba dula ka mo di-RDP tsona tše tša mo ke motsia ke no re ke tša motsia okay and then nna mama ka gore le ga tlhokofala ke re molekile ka di-23 tša November mama ka gore le ga tlhokofala ke rile ke robetse nna le December a re kgopela gore enje o re ke samente ka se setee nna ke sa tsebe gore ganeng gore nga nrela so a bona ke ngwana tlhaloganyo wa e gona total at all go fitlhelela ke tlo bona dintwa tse tša malome le ngwane wa gešo wa mošimanyana ntšhelang ka morago go hlabaniwa ka dithipa go hlaga mahumowe gante nna mpotsa gore re ka samente ka se setee gore o kgone go agela bana ba ole nna ke tswile ka mapele ye o e mphonne be ke sa swere ke tše dingwe ka mona gore go hlagang ngwane wa gešo ka mo wa ntšhelang ka morago ntwa tša gage le malome gore o rile a boa sekolong ngwana ga boa sekolong ka morago ga poloto yela ya gae ka kua moragorago o kopana le malome naene bana ba gage ba mathwing awa malome o re tša ditamati tšeo o di ise gae ngwana ola wa gešo o re aowa nna ke gae ngwana ola awa malome o rile ga a fitlha gae a hwetša ngwana ola gae malome o rile ya tloga ka mola ka moreng ya gage a yo tshela lapa lela ko gore ga e ya go namela setupo ga yo tsena ka moreng ya ngwanola a betha ngwanola ka tlelapa a ro bapala ka nna o rile a o e gae ke kae mo khwena a se ga bo papago mo wa malome o rile go betha ngwanola ka tlelapa yewe ke ge ngwanola ke tse re go tšhekelane le malome gore o dirile malome a ntšha thipa ka mokgo thipa tšela tše kgolokgolo tšela tša go bola diphoofolo tša ka sekgweng a hlaba ngwanola wa gae mo ka mokgona a re ke mohlaba pelong ke a mmolae ngwanola a itaka a mohlaba mo a boa ngwanola ke tse re o takile bang ya boa ya mohlaba ka mo o rukilwe le gone jwa le mabadi ya gona a bonala a bo ngwanola o tšere ke madi a tshela lefestere ga tshela lefestere o tlo wela kwa godimo kwa a e ke tlase ka yo wela kwa tlase ko motseng ba mmona ba mo thuša ba mo swara ke ga ba mfounela ba founela di-ambulance ka nnete ambulance e tlile go mo tšea mara sa le ba founela ambulance ka 4 e tlile go mo tšea ka 6 from there ngwana wa boraro wa gešo wa mošimanyana le ena ke ga ke tima ya maphodiseng a matlelerkeng ka fihla maphodiseng a matlelerkeng ka mokgwa ke tse re ba transferletše tša mabologolo na malome ba tla ba mo tšea
wa malome ga ba motsere nna ebile ke founne ka bo 11 ge ke founela kokwa ka koko he gante go diragetseng malome go tlhabile ngwana geno ka thipa ga tlhabile ngwana ge shuka thipa ba lo ka yena malome go hlokofetse go rile go tšea ke maphodisa go fitlhe mo a ke tsebo till 11 eo nna ke kole lentswe la gore malome o hlokofetse malome o a hlokofetseng o hlokofetse wa hlabileng o mong ka thipa ko a hlabileng ngwane wa ge shuka thipa and then o le go bolaile keng o mofe malome wa bobedi wa bobedi nna ke tsebe go bolela nete wa bobedi nna ke tsebe ka re ke noko ba re o toropong ga se direge di-accident gore le ena o hlabilwe ka thipa ko ra ke tsebe mo aowa mara jwale gape le wena ba le re fe ditaba tša nnete monna go tla buang gore o se ka tse gore malome ya go bolaya keng ne ke se gona gore ne ke se tšhukebelegwe mara nna koko ka mokgwa ke koleng le yena lehula ga ga se la lehule le botse dilo tše di diragetse nako go bakiwa ditamati nako go bakilwe ditamati ya ba the same day belego wena ka nako pakwa ditamati o bolela ko wa thipa a ke re go mbele sa le mo pakong ya ditamati wa ditamati o tlhabile ngwanola ka thipa kere ngwanola boa re ke mohlaba gape ka bomorago ka mokgwa ba re ke mohlaba pelong ngwanola idaka mohlaba mo legetleng go tloga legetleng ngwanola boa idaka ka bona mohlaba ka mo morago gape ngwanola ke ga dukuluša ke madi o tshetse lefestere gore o le tshetse ba le lefestere a ke tsebe ka gore nna ne ke le mo alright ba tlile ba mo thuša maphodisa bakeng ba hospital ambulance e tle ya motšea ambulance ge e tle ya motšea ngwane wa boraro wa gešo wa ntšhelang ka morago ke ga ile matlerekeng a ile o bitša maphodisa from there ga a ile o bitša maphodisa le a tlatša malome the same day ya gona nna ga ke founa ka 11 ke kole ba re malome o hlokofetse kore ke the same day e ka ba ile di-houranyana tše dinnyane a se di-houra tše ntšhi tše e leng gore o rile go fitlha ko mabologolo a hlokofala go hlokofetse o mofe malome o a leng toropong o a hlabile motho ka thipa o bolaile keng gona mo nna ke tsebe ka gore e no re mapantiti e no re maphodisa kore e no ya ka mo ya ka mo case gona e no timelela e no re mapantiti ya re maphodisa case ya gona e no timelela cause postmortem ya gona ba re le ga ba e check-a ba kgoditse le gore malome o ragile mo gaufi le dipsio di-kidney ko motala taba ye kgolo ke ye go ne noga ye le šetše go morago ye e leng gore lena le ditlogolo le tšhogile gore noga yeo e tlo le tšea go bue gape go na le bothata ka kua lapeng la koko ba re koko o ne sephiri and then koko a dumele gore o ne sephiri koko ga ba mmotsa ka diphiri tse ge ba a dumele nne gore nna diphiri tse di feng ke gore sephiri se yena o gana ka sona mara boporofeta tse kore le ga ntopa ga mpotsa ka sephiri se a re mokgekolo o ne sephiri mara empa kore diphiri tse ga tlo di bolela le tsebeng gore matšatši a ga bophelo a tla ba badilwe bjale alright koko o re no o tikemišeditše go bolela diphiri koko no o re o tikemišeditše go tlo bolela dithušo tša gage tša motse wa gage ke se nna mpoditšeng sona koko o tikemišeditše go bolela thušo ya motse wa gage goba go bolela diphiri tsona nna mpotsa ka tsona le nna ka gore ke tšhaba go mmotšiša ka baka la go kwa gore matšatši a gage a bophelo a badilo okay taba ya lapa la koko re ka thuša koko ga a katla ra bona gore re bereka jwang taba ya mmago o reng wena ka thušo ye santšong o e hwetše godimo ga mmago nna a ke gane selo ka baka la gore bitle nna mmaka le ena ke koba re o thebotse ge re ya re khunama gore ga re dire selo ke gore ga go sa le motho kowe le ena o santse a berekiwe le bitla le be ga botse ga re ga taba tše ntšhintšhi tše sese tše di go tlaišang lena le ditlogolo a sanka la gahlana la dula fase la leka gore le boledišane ka gore le ka riang gore lapa lela la mokgekolo le tsoge gomme ke gale ntse re rera ke bolela le bona kore o mongwe le mongwe lla ka tšhelete o mongwe a se leka se o mongwe a se leka se gale ntse ke go eletša alright go na le bothata kua ga koko re akwa lena le le baswa di-challenge tše le gahlanang le tšona tše e leng gore le di hlokela thušo ke tše dife nna challenge ya ka e leng gore ye nngwe ke ne le yona ke a ngwana wa ka wa bobedi wa ngwanyana ngwana wa ka wa bobedi le yena o rile a bapala mo a bapalang
ka bo o ka re ngwana ba dutse strateng cause na a robala ga bo papa gage ke be ke tshela tsa go feta a dutse strateng o bona ngwana o mongwe ntse a dira letsogo so mo gaufi le ene a re ke lebelela o bona selo se se šweu se sele mara o bontšha ka re ke motho ngwana la ke ga thoma thothomela a lla a bitsa abuti ya gage gore a re sepele re ye gae re o robala gae ga be nna nka se kgone go tlo robala ka mo ke bona dilo moko mo tsileng mo ngwana šo ena a šetse ba mmitsa bitsa ka nako e re kora to 12 bana ba tsileng and nna ke tseba bana ba robetse aowa ngwana o rile ga ya go tsena ka moreng ka mola morago a thoma bona selo kore o bone motho wa meriri mengwe ya go tshoša so ngwana o la wa gwelela ke ga gwelela a etla ka kua go nna a tlo robala le nna go tloga moe ntse yona moporofeta be ke ya go feta ga moporofeta o re ngwana o ba mongwe dile ka re ga dibuka tse digolo tša batho ba bošego ba nyaka go mmerekisa ke se ba le napileng se tshoša ngwanola ene ko monnyane o tsena sekolo 12 years mara sesi o kompotse mo diporofeto tše ka tše mona ba go botšang o no reng mara gape o swere bothata ke swere bothata kore ke swere bothata bo bongwe bo bogologologologolo ene tše ka moka di namela nna godimo ga magetle o ke ngwaneno ee le ya kwana wena le ena gabotse wa o sa dule le yena ka gae ngwano kore go tlogeng mola gae ya ka kua a ya go dula ga ramogolo wa ka go sepedisitse ke meleko e ne gore ne ba itheile batho potsa ba thietse nna ba le nna meleko la ba re ga imphitlhelele e ya mo baneng ba ka re ngwana o ne e le ngwana e le gore o bapala bolo ke gore tšhela sa gona ke bona ka re e tswa mo bolong and nna se tša rata le ke makgowa ga ba bapala bolo mo dikolong a tlhetlha a ya ka mo le ka mo ke ge ngwana o ba mo tšea ba miša ka ko ba mo phethisa ditala napile rawa ka gore ke gae ke tla napile ke dula okay ee alright mmago o ile a re ga a robala re o reke samente ka 1 ke gore ke ge a šetse a robetse a intlantlela mo diponong o di rekile nna ke rile ge ke dipotsa gore ke ya ga motse ke gore ke thomile ka mokhukhu ke thoma ka mokhukhu be ke dula le bana ba ka ba babedi le bana ba bagešo ba bannyana gore bana ba bagešo ba bannyana be re le four vele le mo releng aowa papa go bana ba baka a re ka ga baka la gore shefa le dula ka re ga mekhukhu ene mekhukhu a itshepišile dipula tše tša go tshoša e re ko go thuše go aga rumu ka mola morago ka nnete o nthušitše koko nna ke rile ke mmotsa ke re gape nna re kgweditše stene so re agile a re yena lapa la gage la ngwana gage a le age ke ngwana ngwannyana o nthetše so menong ga ntse re sepela re nyaka tša bophelo re ko ba re lapa o santse lage ke ngwana mošimanyana ke re bothata keng ba re papa o bana ba gago mokgonyana wa tsentšhitšeng letsogo mo lapeng le wena no re wa le yaga ke phošo bana ba bašimanyana ba sa dira selo ke ikweleng bale ke kole le bona ba ntse ba re o nyakile stene wa bobedi wa ntšhelang ka morago ke mmotse ke re gona dira ka moo lapeng la mama e be lape la mama kore be ga borena ai o ka re a dumedišiše a dumele ga botsana nne ebile wa mafelelo gore nna ga ke fetša grade 12 ke mo e leng gore ke tla nyaka ga gešo ke gore ke aga ka gore ke mošimanyana kwa mafelelo ngwana wa lekgarebe o kgona go nyaka lapa la mmage ga a fetša go le nyaka ba le aga stene o se ngwadiša ka fane ya ga bo mmage ge bo malome ba sene selo re fa malome tšhelete malome a ya reka stene sela ra se ngwadiša ka bana ba mamago onkwešiša o kgona gore go le sesi o ne tšhelete o reke stene o se ngwadiša ka ngwanenu wa mafelelo fela le be le dikwanelo tša gore stene se ke sa ka gae onkwešiša then mokgonyana mo ga a tsene ge e le gore thereše o ntšhitše tšhelete o rekile stene ke bothata ke thereše yona o intšhitša patalela stene jale ge e le gore ntšhitše ke mokgonyana go ra re stene seo e ka sebe sa geno ngwanešo e tlo ba stene sa mokgonyana gobana ke re go sa sa lekane tsoga lenyalana a tšhentšhare ka mola ke ga moketekete so nna dillo tša gago ke a dikwa thušo o nyaka gore kua ga koko go thušege noga e utologe and then koko a ntšhe diphiri and then bana ba koko ba se ka tlo ba salwa moleko wa gore batho ba hlabane ka dithipa o gona go na le batho ba ba berekileng ka gore ba bolae goba ba bolaiwe and then ke ne nnete re malome a ka seno tšea thipa a hlaba ngwana awa yona e kgonagala ke bošhaedi bo bogolo kudu ntweng ene kudu o bo mohlabe gabedi go ra re o ikemišetša go mmolaya ene
sa go kwiša bohloko ko gore le e boledišana ke re taba e yona taba eo e sa le ya boledišiwa ya fetswa mara e sa le case e ya malome ka baka la gore mamogolo o na e swere le ena o tlhokofetse ko gore mokgekolo eno ba mokgekolo a nnoši so ande nna ke tsebe gore be di tlela ka e taba tša bona. okay tše di tlo re palela kudu di nyaka ba family nna ke nyaka go tsena tše di nyakang motse wa koko ga ke na bothata le go ka o thuša le lena ga ke na bothata le go ka le thuša ke no ba le bothata ge batho dilo tša bona di sa loke di sa sepele gabotse ke no ba le bothata ge e le gore batho ba le go sokola mola le mola o hwetše e le gore ba itemogela mathata re nyaka go bona le ba le tšwelopele le wena o lokela ke eng re fa a ke re file mathata ka kua ga geno wela eng ko re fa gago nna tsaka tša marato tsona ke tsona di sa sepeleng gabotse e di sa sepele gabotse mara ke kwa gore ba re ke berekilwe gore ke sekebe ka tsoga ke ebile le molekani wa gabotse mo bophelong baka and then le motsola ke dulang ka gare ga ona kore ke rile go tloga ke sa dilo ka re ga mokhuko ke kwa ba kokotela dilo kore ba kokotetše kua ba epetše ntše ke theleditše nna ka tsebe tšaka bošego gare ga bošego le mo gating ba rile ba epetše legadima ye ke ikwa December tabeo gore ba epetše legadima mo gating kua gae ene go ne ngwane wa gešo wa bo 5 wa ganyana ke dulang le ena ba fele ba re tshwenya ke tokološe a e mo fologe nne ba re ebile e nyako mo dirisa le kotsi tša dikoloi ga e ya dikolong ka re o tshela sekontiri ga a subelela e ya sekolong. O ne bana ba ba kae? Ke 4. O ne 4 and then banna ba ka mokana ga bona ba jile mmaratho a ko gore 3 ke papa mo 1 and then 1 ke na tswang kwa tswang ke rela re ba babedi ba bagala ba babedi ba gopetse ka maotong ko gore la tseba bothata ba ka keng nna ke nyako tepolela maka nna ke ba rakang o rakile banna ke rakile banna all right okay bagala ba modimo ga ba tšhaba ba gona wena o ba rakile nna ke ba rakile all right and then go ba raka molato keng ke fela pelo ko gore ke fela pelo wa bona pelo ge motho a e fela o nyaka fela gopola gore ka morago ga go raka batho ba bana ba batla jang abo ba 3 ye papa bona vele wa ba supporta le yena a ba tlhokomela yena ana bothata then 1 le yena papa go wa mo support aba 1 ye ke mmoditse ya so gale o sane le 3 months bone bjale ke mmoditse ka re ngwana shubelego a tsa nka itsena yeo wa gana ke tsoro ganela gore nna ke morakile gore jwang na o gana go tla go bona ngwana le go supporta ngwana o ne nako e ka o dula nae o ebile o ka re ke dutse le nna tekano ya bo 4 months fela go ba go riegetše phoso ga ba go riegetše phoso ke sa ikemišetša le nna e ne ke sa ikemišetše go riegetše mara go no mpotša go riegetšeng gore šiliwe mpho ke eo ge ke ne le malefo maloba ke kule ba bolela lentšu le leng ba re o dirile phoso to the extent ka re ya yeo ke phoso nkere kwei ya gago gore a banna nka se re ke to the extent ka baka la gore nka se re le gift ya modimo ka re ke to the extent o ngwanola ke gift ke tloga ke molebogela kudu ka gore bile modimo o metšhitše ya ba 2 girls 2 boys okay jale ge monna a tšhaba ngwana o tla jang le nna ke a kgotsa gore ga botse o tekemišeditseng ka ngwana o a kgotsa ke a kgotsa gore o reng a sa supporte ngwana ka re ngwana a mo dira selo a tsebe selo okay o swanetše o lokiše bophelo ba gago before o ka tla wa ya go lokiša maphelo a batho ba bangwe mo bophelong re swanetše re ithute gore pele o ka thuša motho e thuše pele o na le mathata sese mathata o neng le ona o ne kgatelelwa monagano ena ga o e bone ya bobedi ka bo wena dilo tša gago ga di loke ga di sepele ga botse and then re lebeletše dilo tša kua moragonyaneng tša ga koko dilo tša ga koko re ka leka go ka di lokiša fela tša gago tša bophelo o di lokiša neng wa ikwešiša so o swanetše gore wena ka bo wena o tsebe gore o eme kae
ge o šala o tlo ba le ngwana le wo bongwe o dula le ena go njwa le bone nako e kae o tlogelane le papa go bana ba le ba bararo ke 4 years ka moka o ne le 4 years okay and then go be go se ne maikemišetšo a go lokiša fao gona nna se gona eno ba batswadi ge ba fele ba re e le bona batswadi ba no bolela ka pelo tša bona ene wa tseba gore gone bua le mola wa ba le ngwana o mongwe go napa bua le go thatafale go feta gore go tle go loke ene o support-a bana ba gage ene ge monno mongwe a etla wena o sa bereke a šia ngwana ka mo a sa mo support wa e bona re sa dira bothata mola le wena o ne le mathata a mangapa gore ga o robale o porofitiwa o sa fetše ka lebaka la mathata a mantši a o neng le ona and then ye nngwe gape ke lebaka la gore kua le tswang gona ga koko ga gone boroko ga gone bophelo ga gone tšwelopele and then le šetše ke tše dingwe morago wa ikwešiša mo bophelong monna a o no moraka sese o raka monna wa go supportelang bana wa go supportang wa go thušang wa go agelang lapa o morakela eng nna le nna ke tseibo gore mola re dirile keng o ba a sa go betha a wena ne re lwa gale mara gale nna setlhela sampetha nna ne le le right ne re le sharp so lebaka la gore wena o fele pele o morake keng awa di-problem tsona di bile gona ba thabang ba thaba ra ba bona di a tswelela ke gore ebile meleko ya batho ye ne gore tsena gare ga rena re le ba babedi mara ya kgwetse le gore e dirang e ya re fenya bothata ko gore ge le tsena ka gare ga marato a le fele le gopola gore lerato le lengwe le le lengwe go tlo fihla nako a mathata ka mogare o swanetše go le motho o fele o plana gore ge mathata a fihlile ke tlo dira eng o se ka lebelela lo tše botse fela motse o aga ke ge mathata e tla ka gae o tseba tsela ya go lokiša mathata a lapa la gago gone bjale o tsebe gore go o le soke o ne bana ba 4 then go ka gahlana le o mong monna o re 5 monna mo le mongwe o se ka fora ke monna o nyaka ngwana wa gage a ka ne go kry-a o ne le bana ba 6 or 7 le yena ga a fitlha wa gage wa monyaka then wena o le mosadi o ba kae and then ye nngwe wena o le mosadi o swanetše o kwešiše gore ge ke le bana ba bararo le ge mremi ga a ka re no ke a sepela ke a gae a ke sa itsena ke tla tsamaya ke gahlana le bo makua goba bo malefu jwale go šetše o ne 4 wa bona gore ke bothata ka re o yang go gahlana le ena o nyaka wa gage then jwale ke 5 wa ikwešiša wa bona gore jwale go tsena ka ga mremi ba re o tlile wa bona gore ke bothata so re a duma gore mo bophelong re aganeng re phedišaneng gabotse re a tseba gore basadi ba bantši a se thato wa bona ba bangwe gore ba no dula goba ba kgahla ke ge e le gore banna ba ba tlogela go bohloko gore o tokry-e o le ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sona fela sese e tukišetše bophelo ka bo wena o nkwešiša ngwanešo nyaka gore o bule mebereko ya gago o nyakane le mahlatse ya gago and then o rie gore at least bophelo ba gago bo bulege gore o tlo o kgone go fepa bana ba wa kwešiša basadi ba bantši ba swanetše ba ithute go tekemela ka gare ga maphelo le malapa a bona gobane monna a ka go swara gabotse a go direla dilo ka mokana ga tšona go atla ntho nngwe mpe ba e bitša lehu o atla wa šala o palela ko go emela bana ba so ge o ka re o le mosadi o a thuta go emela lapa la gago o a thuta go emela bana ba gago le mohlang modimo a ka gopola monno bana ba gago ba ka se sokole ebile ba ka se bone le gore papa go bona ga gona wa ikwešiša so wena se se o ne le mathata sa ntse mo tukiše pele ka bo wena and then go fetša go a lokiša e be gona re yang go tsena mathata a lapa la kokwago ke a dumela ga kokwago go ne bothata gobane malome a ka se no lwa le batlogolo lapa le ka se profite ke batho ba bantši go bolelwa ka noga e se gona lapa le ka se bolele ke batho ba bantši gore mahu a latlang ka mola a se mahu fela go ra re gone nto nngwe e leng gona ka mola rena re sa itšeeleng tlhogong
so nna ke tlo go thuša dilo di loke di be gabotse se senyana wena bo hloka thušo e jwang ngwanešo Wena ke sharp. Nna ke sharp. wena o 100 no mara sesenyana o shapo jwang man ka gore sesenyana e sale o monnyane o rata dilo tša go sa rate ke batho se se o tatela tlhotlhwadi o no tatela tlhotlhwadi a ya malopong a bina koša reg mola e le gore batho ka moka ga bona ba e leng gore ba bina koša e le ka nnete ba fihletse ke seemo se moroka ba senkeng ba no se rata ebile go ba boima gore ba se amogele jale yena o no rata go no re ge ba re go ne koša malopo šile ya bina se se a tatele tlhwatlhwadi ke moka a ye go bina le bona mosegare ka moka awa sese Mancane o no bo rata o no bo o ithatela go bina malopo Ke le bo mamogolo ka re le bona ba thasitše gana ka ko ga moremo. o ekwa o napile o a ba duma ga botse Aowa ke no bina. o duma go swara ke badimo Aowa ke no bina ke tentšha go tetloša bodutu jale ga o tšhabe gore o tla re o sa tetloša bodutu bona ba go batamela ka nnete Aowa. ke Mancane o dira grade Mancane 11. o dira grade 11 ya o bale o bapalle ko malopong go no bo o iša ko go no bina fela o no kwa bose a go swane le ge o ya majwaleng a go swane le ge o kitima le distrata tše o no bala ngwana ka o fetše sekolo o be se o nyakang go ba sona ke sure gore toro yona o na le yona o a tseba re gabotse wena go o nyaka go fetša sekolo o nyaka go ba eng nko re nyetlelenyana o nyaka go bang Traffic. eba o nyaka go ba le traffic cop eba why o rata go ba le traffic o no nyaka go no bona o apere uniformong wa la batho eba ya no o na le mengwaga mekae no 18. o na le 18 okay a gona bothata ngwanešo re tla le thuša kere ya re tla le thuša re tla bona gore re bereka jwang sese re tla le thuša so taba ya makoko re e fetša jwang sese o tlo molata o tlatla le yena ore o e bereka jwang ka gore re boletše le bo malome re tla go tseba gore beke e tlang re o ria jwang taba ya magoko o kua mamane ya kere bale nna ke mo koko go morelo re a re tsamaye re ye ke ne ke mmoditse kara ka gore sefa wa tlhaka o ne dijo mo e tla mo o tlo dule le rena ndena o tla ja se rena re se jang a nyako ya ga motho o re yena ko lapeng la gago tenya ka lapeng la gage ge ifo go ne le bothata re tlatla re mo tšea ko rena ra mo tliša mo so ke rela gore go njwalela ke thušo ye le tlo e nyakelang koko a ke re le rena re swanetše re kry-e bohlatse ba gore koko ke nnete o na le mathata ka nnete re o ria jwang re nyaka gore le rena re eme seemong se se right a gona gore nka lefa di-phone number tsa gage re a duma fela ge ile motho a ka kgonang go tla radiong go ba kaone kudu ge re molata a etla kene mothata a ke bone bo le gona wa ikwešiša so ge yena ga a ka tla re tlo kgona go ka mo thuša ka pela gobane a ke re wa bona gone jwale re life batho ba re bogetše kgole le gausi so a re nyako gore o tlo kry o kare wena o tšea maekarabelo a lapa la koko bana ba lapa la koko ba le gona cause ge ba re gone lapa la koko gore re gone le tše dingwe tša ditlogolo tše di leng gona so re duma gore ge re tsena lapa la mokgekolo ebe re tsena lapa le la gabotse re dumeletšwe gabotse ka rena re ka seno titliša ke re lapa la koko a re le tsebe gore a re motlhang re ya ga koko re tla be re išitše ke bao ba leng ka lapeng la koko bjanong nna lelala le nna mo ke dulang ne ke kgopela thušo ka baka la gore ba epetse le ona magadima ke kwang ba re ba epetse mo di-gating
no le re ka go thuša ka lona le magadima ao a go tshwenyang re ka bona gore re bereka jwang ka ona and then magadima a kgona go tlošiwa okay ya molato o gona no re a leboga malome ka kapa ke rata go lemoša batho gore ka sontaga ke tlo ba ke berekela ka Groblersdal ka Sunday ke tlo ba ke berekela Groblersdal Monday ke tlo ba ke berekela Groblersdal la bobedi ke tlo berekela ka Jan Fes la boraro ke tlo berekela ka Groblersdal le la bone le la bohlano ka mola gae ke nyaka go ria diphetogo ke nyaka go lokiša mola le mola nke ke beakanye pleke la gabotse ke lokišetše balwetši and then ge e le gore go ne le ba ba leng mo gausu ka lebaka la tšhoganetšo ba ka tla tateo gona abuti o gona kgaetšedi o gona and then ba tla ba thuša fela ba bantši ba le bannyakang ke ka kgopelo ke tlo go thoma ka Sunday ke tlo ba ke le ka kua Groblersdal ke tlo no tšea beke ke se gona ka mogae re le gare re le ka go ria diphetogo mola le mola ke dilo tše dintšhi kudu tše re santseng re di lokiše gore baeng ba rena ge ba etla ba kry-e go lokile ka mola gae so ba seke ba makala batho go sasa re ya bereka ka Groblersdal Mokibelo ke tlo no ba ke le ka mogae fela ke ne le maeto a ke tlo yang gona ke tlo tšwa ka mola gae ka 11 gone mo ke tlo yang gona Sunday ke tlo ba ke le ka Groblersdal Monday Groblersdal Tuesday ka Jan Fes laboraro la bone la bohlano la beke tlang ke tlo ba ke le ka Groblersdal ke lebogile kudu magageshu ke a leboga go ba le lena fa modimo a le šegofatša le rie ka go loka dilo tša lena di kgone go loka di be gabotse sesi jwale re bolele mo pele ke go lokolla le monno papa go bana ka re wa bua o ka moswarela FM-eng o inyaka ka khoneng o a gona bothata ngwaneng ne mara ke buša gore o sa monyaka ge nke be e le gore o a gana o be a tlo no gana phatlalatša gore nna yena a ke sa di tsena ebile kae ge o ekware aowa nkompuitšhetše ka khoneng ewe go ra gore o sa mo tsoma le o no buša gore o wa gomjwa le o tla ekwa gore o sa tsoma ola wa mathongo no go ka re mmela boima re tla ilokiša maubana wena ke pole gore o raga bolo monna eban o raga bolo mara no fetlogetše wa itseba o betha position man nine wa kora o rara ka maotong gona ye wa itseba se se bolo thata go se lekane le selo ne ba molela gampe dikolong e no ba high school e le gore o ile go yona a batla le dipolo nne mara jwale o ra re le bolaya keriela e le fast e le fast ao sesi o tseba bolo monna ye ao monna o kurupe thaka gagwa kere thaka tša gago tše di nyakang go bapala bolo o tlompotše ge le šetše le kgobokana kere ke le rekele dibolo le bapaleng ga go swane le gore letlano ba le ya kua le kua le feleletša le ria diphoso bo e bapala kae sekolong sa Botshephane gona mogae mo go na le bao o feleng o bapala le bona ditšhomi tša gago le na le team šošo yone gone mara re sa bapala a le sa practice no gape ke nyaka motho wa go ba serious mona ka e bapala serious yena wa e bapala bolo wa e tlala strong na iya maeto no go se ne mo a šalang okay a ke re jwale ge re bolala ka bolo batho ba nagana gore re bolala ka masogana fela so bana ba borena ba bang monna kudu ba basetsana le bona go a hlokagala gore ge e le gore ba na le yona talente eo re e bone bokgoni ba gago bo tšweletše re bo bone a ke re ngwanešo so o seke wa bolaya career gago re nyaka go bona o tšwela pele
tsena sekolo o te papalela bolo ka mokgwa o bolelang ka gona o ba nyake le ba kgobokantšheng then go le feditše le tle kua ke le rekele dibolo then tla bona gore re petšha le ba kae re ye go kgona go bona gore le tla re jeiša goba re tla wina na a ke re lena le a ba tseba ba lefela le bapala le bone le tla mpotša gore le nyakwa go bapala kae then ra ilokiša ra itšea go tloga moo yena na wina ka role di-cup nna e tla le tsona alright no ke tlatla ke ba bogela ge ba practice ke ile ka bolela ntongwe ka re dikolo tša borena go nyakega gore di-ground tše di bereke bana ba borena ba na le bokgoni bo bogolo kudu fela ga re kgone go boka ba bona ka lebaka la gore di-ground tša borena a di kgone go ka bereka bana ge ba tšhaišitše sekolong nambile ba tswele so o tla ba grupa o tla mpotša ke re ngwanešo a gona bothata malome ka kapa nna ke a leboga ke leboga le ka kua mafaratlhatlheng ke leboga le ba thieletše ke leboga kudu gore thieletša go fihla mo re fihlile go gona ke a leboga magagešo re ya leboga motheletši mmogedi moroka ba le ba maloba bale re beng re kwane gore re tlo boa le bona ba mokgonyane o ba molatofatšang ka gore o nyaka go wina lapa la ka bogweng ke founetše mosadi ba mphile di-phone number tša mosadi ya gage ke mo founetše kudu a se sware founu ba mphaletša o mongwe ka kry itimile ya swara ke ola se se a reng bona ba kwana kre ba i4 se se o boletše gore ola wa sešego o boletše gore ba te groupile kore ke 2-2 jale 2 ye ya go tsamaišana le sebara mosadi a sebara a swara founu wo mongwe ke ino timile a senke ke no mo hwetša and then ya swara ke wo o mongwe ke yena ke kgonneng go bolela le yena and then ka baka la gore re paletše ke gore re hwetše sebara le mosadi ya gage ke yona e dirileng gore ba seke ba boa le kgono and then mara ga se gore re tlogeletše ruri no re tla nna ntše re ba leka le bona ge e le gore gontswele ba re thieleditše nke ba re letšetše re kgopela go kopana le bona re boledišane le bona and then sa bobedi re kgopela balle ba ba ngwalelang pitšeng tše kgolo ba nyakang thušo mo moroka a ba be le nnete ba be le therešo ke swabile kudu le kgono ke nyakile o thunya ka pass 8 driver a founela balle ba ga mawela ya ba ga mawela ba ka mmabotse ba sa sware difounu tša gage totally le nna ka bua ka ba founela ba se sware difounu ya ba gore ke thuša ke goreng ke thuša ke gore ke ile mola ke organize bale ba bangwe and then ka be ke swere baki ke ba swaretse gausu ka half clutch so ge bale ba sa sware difounu ka be ke founela ba so re gopela gore ge go diragala gore re bolele le ba lisa le nako ge ba fetola megopolo ya gore ga ba sa nyaka go tlapitšeng tše kgolo a ba re tsebiše gore re e boletše ka selapa goba re bone gore re se ka tlo re satla ba seke ba no gomola ka baka la gore nna re mmerekong mo and then radio e nyaka go bona go ne le balle mo tšatši le lengwe ge re ka tle ra re mola re kwane le balle ba setle and then ra tle ra hloka balle mo radio re tla re kubiwa meberekong gore re ga re di mmereko wa rena ke nnete jale batho ga ba ngwalle pitšeng tše kgolo ba le serious ba nyaka thušo ba te tseba gore ba nyakang batho ba seke ba ralokiša batho ba seke ba re le ka tumelo batho ba ngwalle mo and then ge e ka ba ke ka nako nngwe ke kgona go ngwalla pitšeng tše kgolo ke le ka kapa jwale ka mathata ga maubane and then go be le rangwane ya ka o mongwe re rakgaedi gore motswala ka re no taba tša borena di seke tša ya koo re tletle re di bona gore na re ka di bereka jwang a ba boe go rena ba re botse ba re no family ga e sa dumela gore re tle and then re kgone go bona gore na re change plan ka tsela ya mohuta mang ba seke ba no gomola ba re apeiša dipotsa and go sa saiba o ka re ga re nyake go thuša batho re thuša ba ba nyakang ke rena mola nna re sa ba tsebe batho ba jale re ra gore ba be serious moroka ge motho a tseba re ngwaletse pitšeng tše kgolo ga a be serious ge e le gore o gogela morago a re tsebiše gore ga ke sa kgona
and then re kgone go bona gore ka re tšatši le lengwe bontate le botse ba tla re ba theditše radio kua ba kwa go se ne balle go khomotse go se ne balle nna 3 hours re tlo ediang re ne re nnoši ya ene ntwa go kwiša bohloko ke gore ba le dira so ka nako ya mafelelo ka past 8 msagare wa ba founela ba rietla 12 o'clock be le khale ke boletse le bona and then ke le khareba kere mmage go ntwane thaba khubira mfone la reno thushang yena le lapa la gage fela rena ka keno re right and then ka boela go yena ka bolla le yena ra kwana bana motho ka past 8 phone e nolla fela ga e swara driver e ga ka negile kua ga itse borena ene re ile ka petrol re ile ka nako re ile ka energy re ile ka kwelo bohloko ya gore re kwele mathata a motho gore o hloka thušo jwale a gone molato moroka motheletši re lebogile kudu a go ba lwena bošegong ba le